Ia le tua ni tai fau. Fa whelua in whataro whatu le pa ia mara maru lau whafonga ni tai au. Pai on tatu wau ia mai manuia, mauria fia malau ni tai fau le lofo le ri. Ia e whawhelua in whataro whatu ni tai au le lofo le ri. Ia ua ma whai ona e malai fua mai, ia whai ona mātou whiala mai ni tai au. Ia mo se lao o sa noa lei man matango fia ni tai au. Ia e whawhelua in whataro whatu ia mara mamalu Samoa, se watu pele. Ia misal whafonga anga le Klopo TV channel lungo ni tai au. Ia le atua. Whaatai le alofa malanga leo le atua. Wa mawhai ona te tatu wau ria manuia ni tai au. Ia e whawhelua i toi le alofo le ni tai au. Whataro whatu Samoa. Whataro whatu fo i le pa ia mara mamalu la ufafonga. Lo whapenau nei lungo le ea ni tai au. I lato uma e sa whato ama vai atu. E o te mai sunga whengainga i a whiu alesi. Ia le atua whaafte tele mo le whaasoa nei a so mātango fie me ai whareanganga. Whai o na laulawina ma tuwhaina nei tai au. Ia o le vi inga le nao le atua. Mai se fwoi lato uma e sa whai o na mauaro lato wa wanoa. Ia whaaftai ma vi ia le atua. Leo mai tawatu ia lewa. Se fulu minute te aere tula suma lua. Ia e whaaftai le atua o mausa wanoa e mate se lua atua i matina. Ia a wālawa le whaasoino le upo le atua. Leisa poto e leisa ata mai. E whaaftai le atua i ona malama lama. Ia o mawhai ona tuina mai o tātou tangata. E mawhai e ona tātou talanoa. Ma mawhai e ona tātou whaasoa le upo le atua. La se me wa mai le tua ma malama mai le tua. Yo merna le tatu te whaasoa ai. Whatalo whatu na yo tatu mātua. Yo lo taptapua i mai lawa mauta. Ia wālawa le nei por kalame. Ia e mai se fo yo ona tofia le tua. So se whata whaitau langa. Le ana vare kāresia. Langa nei por kalame lo se por kalame o whapenao na wha pitoa mo se kāresia le ai. O le Klopo TV channel, it's for the whole world. Any churches, so se lotu lava, so se kāresia, e le whailonga ina le upu whaasoa le tua. Le ni tai au e whaataro whatua i ni tai au, le Klopo TV channel i New Zealand nei, ia e whaataro whatua i 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑 le ainga. Ia, wa mo aiso mawanoa. Ia e mate se lua to ni tai whaatalo whatu so tatu atu pelo Samoa. E le whaangaloina whaatalo wha. So tatu atu pelo Samoa. O le atu nu usao tatu whiola mai ai. Oupu masani e lele le toloa e ma au le vai. Po whera wa tatu te o iai. Tatu te whaasanga lava. E pe upu masani e su e lava o tātou whaamalama ma o tātou tilo o tātou atunu. Le meno tātou wola ma soifua mai ei. E pe o nei tai au. E ui lava lai na ai tau malele ma o tātou nufo atunu i atunu ma mau. Ia e whaafutai i le atua. Lo whapenao na o tātou manatua pese o tātou atunu. Manatua meno o tātou soifua maola mai ei. E le whaangaloina. Le whaatalofa i o tātou atunu, i o tātou tamā, o le sunga le pāle mia le tamā le atunu. La auli, le mali toa, o rota i Vaa O Le Smith, e me se fōra le whalatua, ia manofo alo, whaatalofa atu i swafa maru malo i su kiriso. Lo tātou walini, ma lo tātou whaola. E il te tonua le tai au, in order to make him ele o nofo le lei. Amen. O mo whainga le whiri. Hallelujah. E ese le manei o mo tanata e masani wingo le atua. E masani le atua. Poi loa ala o le atua. Po ala ve singa o a whawhita uri. O amatani o so vale, o amatani e angi mai. Masavili. Thank you, Lord. Ai tu mau pere whatu o tua. Ma mau le loto le tua. Mera whatalofa atu lau sunga le tamau le tunu. Thank you, La uri al mari toa. A meisoro whatua. Meisoro no whaalo. Whatalofa atu le pale mene mal ka peneta le netai au. O ai lava o fifilia.
wa iai le tonu le kapeneta po le palemene mo moli atu lo faaanga o le nei taeao iai maua matina ma lo faaanga o le nei taeao ia iai leanga lelei o le atua o a foi ni tiute mai tofi wa tofi ai o tau le atua o la matou ai oi lenā fai lenā mo tatou fai lo tofi na filifili ai o le atua fai le mea na fai mai le atua e te alu e fai o lo tofinga lenā amene ku isi mea o lo faapegauga faalame mai au tafa ani mea o lo faapegauga e faalongo ku isi kaimi koe ngā pā ai lo fai ai ma palo kei lo e ai masani le atua kei lo e ngalo uma mea voinga e faavesi ai kualu loko i le atua e failo kiukenga wala awo i le atua fatalo fatu Samoa le lalolangi i atua o i latou uma foi o lo maua mani po kalame lunga le ea fea lava se mea o lunga o lo sa te tonu o lo maota po fale fai ngā luenga o fea lava se mea o ngā eke maua mani po kalame ia ave ia le leo fatau waa o auna e mori e toi sia nganga whaafitai ma sia nganga whaatalofa ia o ni whaamanuianga foi mo mori atu ni tae mo iai maua matina whaamanuia tele le atu e rau whaafonga ni tae ia mo i latou o rau whapenano i lungo le ana e le ngaloa e le ngaloa ri tina whaamanatu an ka mangi e furu ngora wala ia whaafitai le atu e lana puipunga ma was o far away from Papakura to Orahu ia ma mai lava ma mautinoa e tau tai le atua whainga malanga lea lawa tau manui ai sea o le atua tai mai ma ue le atua sa whengai mga runga nei tae au whaafitai le sunga ia whiwa lesi ia meisa i lato uma ana tongia o i lato uma sao tau mana tua o nei tae au i lato talo ia le koe sa whai aku ai sea lama o lau talo o tau talo o lungo la wala le mo kisarwa iai o ke usua pese fo lane i maunga e ifo i vanu o le menga le ilo ngā me mau pera ka mai fai xera se ko e o e alu ngora wala e alu to lo e o kafe vai lalo e alu a mal mau ki ngoa o lo a o le tu la mo fai no tala i le tu anga lafo ko ya o foi uri ya e fai karia o ya o nga le avea e fa ton nga pa ia le ke lo e se ma ia ka ke pesa i le tu e maunga e ifo i vanu ko e maunga e ifo i vanu fai nga runga wanga kami ku ele kami ruma ole onga lo ke fai every day e o so ku e fa tai le tu e ka ke wai foi pe on la ta fa la lave foi la wori ia o ngoi nga ko po wo ko moi umi amen e ale la fa tai le tu ui nga fa si ko le kiki e fa tai le tu ke lo ele ave shela fa tai le tu ele fai el fare la fa tai o fai mo la wala o lungo le pasi ave le pasi ala fai la fa tai le tu o foi ke mi ki o so lungo ke empty foi le ko alu e aire mele ka me ke piki ka me le leva ngora nga fai lo fa tai le tu ma fai lo kalo le mo ingi ia ai o ku o me ka me e ki nga ngo me ka me ki ala e o loko e se fi o loko e se fai me fi me foi la o fa fo mai ma mau ma ni po ka la me au ye se me nga e ma fati ai le tai ki lo e ke le lo le lima mingu ke lu ma ku mai so se kaimi ka un fai ar filio so ia ka ko so kaimi ele nga ka nga sau va ku le ika va ku le ki nga va ku fa ngo va ku le loko ma fa ki e iskaimi ai ale ngo ka ko mo le tu ka ko ke le ma fai se me ka ko ke le ma wo fo fia me la le ni ta o fa e fa longo mai ma fa fonga mai sa molo o tu pele na yo tatu ma tu o la venga ya tatu fa na yo ai ngai ka ku fa no is fa no o ya onga e ala e mo fu fa le fa longo la mo fu ka fo long na fo long chama ma maka mai ma fa longo mai ya i fo kwanga mo e a fa yo nga ke ngo fo ngo se me nga ki nga pi ileri ya masani ya lo le tu fa masani le tu e te file mu wa na ngai skai mi o le veve sio le vesio lo ma fa skai
me via va ia ku wala kala ka ba wala kala ka ki ngai skai mi pe ves ai ese ma ia mo tanga te ku lo loko leri amen ke ro ve ke aka fa solo a ko e lo ko aka ki aka me vore ki va ko e va yo ka ki fa ngo ka mai ka se ke le an me ma fa ke le ia venga la amo ai se manga yo mo tanga ta le tu e fa sa loto le tu mo fa fie le tu lo ma fa ya fa ta lo fa fo ni ka le sungo fa tonu ya mai preta ya me se fo yo le sungo fa nga ya na ya o lo fa le fa vol tap tap vi ya le tu so fo ya ni ta ya ma mai matina ya na ka ko me fo ya mo le la po kala me ni ta ya vi ya le tu ke lo so se mea ka ko ke faia ai le tu e ke la ngonga ro fia e ke la ngonga ori fa le nganga e ka mu mai ki fa lo e se le va ai yo foringo le tu ya oi me foi nga so se kai mi ka ko ke me fa nga ruenga ka ko ke mai ma foringo le ala ka ki ka wa venga le ime so le ko e ke carrying e kai mi uma nga o isi kai mia ka faro ko ka wikalo ko ma fu na ka mo fa ngo ko man kuolo a vera ko aka la vera ko aka ke ya lo ko aka fa pe so ko ki ngalo e mera le mo le fa tai lika ya mo la ko mo le ala ya ba le lo sa ai le lo sa o isi fa le tonu si kilo sa si kilo ta vale ai pa ai vai ia ora unha mele misi lo fali i fengo ta vale e fa manatu mer ki nga riska mi vai le vale po mi vai e fa pese mo kwa mana ia fa manatu ia ka su ele ka vale vai suau sau fo ia po sau nafi ia shaki suau shaki ia vai e yo mai fa nga mo wala ta vale no sau shaki vai shaki suau ora nga wenga nga ka ko fai au fo ke ku oi se o fa ngau en ngalo ya e tu po fa bla bla skai mi esa fa ta mala ka ko ma tu fa ka mala fa na kam ka ko ma ka la fo ka ko e ku wa ku fo ia me fa na ke ma kwa shek ya fa na ya ole fa ta lo fa na ni ta ya e ko ku ki ngale mam ka se ko fa ka lo fa pe ki nga ta lo fa ti na ya o kam ka pure fa ye fu de fa ma ata ke va ai mi ya tanga te go wa aka ku pe kala vo ke fe so e muñan yori on foli de la sa un po le tua e manga miele se manga miele tua le e ke sai mai fa fo e sai mai o foli ngai fa fo ata mai ta wa tanga te ma ngai yo lo ka pure la sa mi fa ye fa ta lo fa tina le ni ta ya o fa yo na mo sa no le leia ka ki o mai fa sole po le tua la se me wa va tu le tu e lo ave se me le e ka ofi se me ke lo le la vo se me ke lo e unha fa inga e istanga au la vangi fa yo ka ku lo ka ko poko ai fa ile me la finga lo le tua fa mo le tu e lo fa sole ni ta ya fa mo fo le tua e ke kinga ki sa mare ma fa sole ya le ia ole fatalo fana samo a ke lo le la ka ko po le tu le la ka ko kala ngoa e por eso se me o ka penga tina ia me nga ko ia e ko ki fa so yo guardo ta to wa nga i luma a marosia yo fa marosia ya fa marosia ma o ya guarda to savaringa le pu mi ka ko savaringa fa mi tele le tu ro isu amen nei tu la ia e ao ana puno mai lo wao ai tato atu ma o luma le tu le tata ele ai lava se poto ma se ata mai o le tangata ile afionga pa ia hallelujah au no le tangata ma le mana o le anga pa ia e ke so ni mai ma tai to lo ina lo na tangata ia tato te faia fua lava le ninga luenga ai anga pa ia e la nguna le tangata le pa mai ma le mafana fana o le pa mai o le anga o le atua i loto ma fina ngalo ia fo ma talo
Ia Vaa O Le atua lo mātou tamā nei tai au. Wa loa ona e sila fiaina o mātou tangata. Amen. Le atua. Pei lava ona o tuina atu ia te oele nei aso. Na ia e alofangia lau upu. Ele ai se poto, ele ai se atamai, ele ai se iloa ilo finangalo. Tamai nei tai au. Ai o te mana o mia lau fesoa soani. O te mana o mia lo wanganga pa ia e tai toa luaina ma lo wafine ai mai se foi lo watali. Ile nei tai au, ai mai se foi le wha longo mai. O au whanau i lunga o penga ta whailangi. Le tua, ta talo atu ia te oele nei tai au, wha mole. Mana o mia lau wha unga mana i lunga ia i maa ua. Mana o mia foi le wha unga i le wha longo a lau whanau. Thank you, Father Ia God. ngoto lau upu i loto ma fina ngalo lau whanau. Ina ia wha penao na ai na ai. O lato wanganga o lo whapena na leilo loa i le nei lalo langi tama. Tama o lau upu lea mātou te manui ai. O lau upu foi lea mātou e te whaasala ina ai mātou tama. A ua mātou o atu ia te oe nā tia lava lo tangata whātau waa. I lalo le tafue o lo sātau. Ai whaali lo le leile atua. O lo le leile o mafua ai o na mato no foi alunga o nei la ai. Mato tala no atu i lo le lei. O lo mamalu, o lo paia, o lo sili ese. Wa mafua ai le nei tai au lo mato tama. Tama talo atu i lau a fio. Ia e alo fangia lau whanau. Wha longo mai o mata mai lunga o penga ta whailangi le nei tai au. Ia whapenao na ngoto ai lau upulo mato watua. Suoto sinaina e oe e atua loto lau whanau. Ta talaina mai o lato whaitutoa. Ai sei whaaulu whale lau upu i o lato loto. Ina ia tutupu lau whanau. Mai loa le lei lo fina ngalo lo mato tama. Tama o te talo atu i lau wafio. Anganga pa ia ile nei tai au. Fe soani atu lau wafio. I loto lo whapena. O na langona ina le mawhatia. O na langona ina me ati ngao lato tino. Ia o atu iai lau whamalo longa mana. Mana tua foi seta. Ma David i Australia le atua. Whaata otolia i la ua i mai o le tino lo mato tangata. E le ai lava se poto i o mato tangata. O fo mai fo iana e tu ina i ai le poto le atua. Sili ese lava le poto o e tama. O mea na le iloa e fo mai. O mea ia e o atu i ai lau whamalo longa i lungo lau whanau tama. Fe soani atu, fa la e au atu, fa paolo a awa lofa e le po o a ao le atua, e te fa alo atu ma e fa malo ina, i la tau manatua foi. Nisi o lau whanau ia Maria le nei tai au, ai mai se le uso lo fata otolia foi ma i o le tino tama. Matou la ngona, le nei tai au, ele ai lava se mea e whaingatā i lau a fio. E whaingatā mea uma i o matou tangata. A o mea ia e wa aia ai le matau tia o ele atua. E wa aia ai le sili ese ma le mamana o au ngā ruenga. E te tatala ina whai totoa o le ali o le nei lalo langi sai tia. Ai whaaulu whale lau whaamalo longa i lau whanau lo matou taba. Le atua nei tai au, anga le leile tina ia Maria. A whai e te whao ngā ina lo na o langa, e whapena o na whao ngā tatau ina atua i pēlo na o langa mo lau ngā luenga. Wha mole tama, wha tūlai, wha savali, wha ma aile pēlo. Ina ia whapena o na, ai aina i pēa, anganga maloto ma fina ngalo lau whanau tama. Tamanga le leifo i le uso
o tito I Amerika e mai se foilo na uso I o tara le atua iai lau whaamalo longa o o lo whapena o na whata o tolia I maota ngase o to tonu o malu o la to whale o maota o lawa le atua e le ai lava se mea mātou te mawhaia e mātou te tuina atu lau whanau I o au ina ia whapena na o atu ia lau whaamalolonga mana lo mātou tamā whaamanuia I lau upu o whapena o na lau ina I lau whanau I lunga le ea o ai lava ia platform so lo whapena o na ngalue ina I lau upu tamā ia alu watu ma le mana lau upu ai ina I lo tong whenangalo lau whanau whaamanuia I au na mawhale tua le atua whaamanuia I ate I la tau nei tai au ai mai se nai whanau lo mātou tamā fo I lava le vi inga I ate o Yesu Amen 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 Alleluia Yereri ia le atua nei tai au ia nau umana whaatalo whatu tamā mo tātou nei tai au whaatalo whatu ia te oto malava le suafa whaapelpeleina o Yesu Keriso lo tātou wali ima lo tātou whaola le ale te telefo ila se whaatalo whao te tuina atu le ana ua uti fo tātou taimi ai awa ona tātou wolo le awhionga pa ia le atua ina ia whapena ona whaamatala lo tō ina le whinangalo le atua I tonu ia te I tātou I le kalatia na lona mata upu mua a lona whai upu mua se ia whaangata le luas furu marito ia o le ale taimi e unga aile mātai ia aile umartusi I toi whaawau fo ai le atato wolo le upo le atua ia na wailunga le ia e maua ia Keriso whaafewhea na e whai mai wa e maua a whai wa e maua ia Keriso e te le toi whai ai nisi tūlanga ele fia ai le atua ia te oi a whai wa maua le upo le atua ia te oi ia e tu mau ai ia e whaamalosi ai ia e ngā wai ai ma ia e tonu ai o Keriso o lo tonu ia te oi o le tusi le kalatia o le kalesia le kalatia o se kalesia sa whapena ona tau mo whai Paulo e tala I ailo na loto o Paulo le apostolo le atua e le I filifilia lai e se tangata Paulo na filifile le atua Paulo o Paulo o se tangata sa wā te le Paulo I lona tuana I lona tangata tuai sa wā I o Paulo I tutono e kalesia I utaia I oe sa whapena ona ia Paulo I tono whaatanga e peye whaata alunga le whainga wana o lana ngai o inga mana ngaluenga I tutono le kalesia le katia Amen o Paulo la e se le tele o mea na whaatia I le o langa o Paulo e ina ua filifilia Paulo e whaima ave fe awa le atua pe tala ina tala leia le ali fai mai sa whapena ana tau ma whai Paulo tala atu mea na whai le atua I lona olanga lona tangata tuai se I o mai ina suia lona olanga sa whapena ana tau ma whai Paulo e tu watu ma whai loa atu I tu tono le kalesia lea ina ia I loa mai le kalesia lea le loto o Paulo le loto ngā wai o Paulo I le atua le loto fia o Paulo e ngā lue I te tono o fina ngalo le atua whai mai a toa male au uso umalava o ua ia te au
o la mātou tusi le nei e 𝚗𝚙𝚢𝚘𝚒 i kaltia. Whai mai. Wa ua Paulo o le apostolo e le mai tangata. E le itofia fo i se tangata. A o Yesu Keriso. Ma le atua le tama. O le na toe fatu ina mai o ia ie ua oti. Vai vai. Sa oti Paulo. O le ale wingo le oti o Paulo. Ua oti lo na tangata tuai. Wa toe fatu lai mai o se tangata fou. Wa suia la mea uma ia Paulo. Wa tangata fou wa sui la na tautala. Sui la na savali. Sui la na tu o ana anga. Wa sui uma mea o ia tūlanga. Uma ia na whai e Paulo lo na tangata tuai. Awa fatu lai mai e Yesu. E whai ma tangata fou. I to tonu o lona finangalo. I ia le atua. E whawhetai alo loto i le atua i le nei upu. Le nei wha malosi au mai fo i le atua i lo uolanga. E ala i le upo le atua. Wan tatou o mai umai le tūlanga le pe o Paulo. O i tatou fo ni tangata sa wai tu tonu o tatou ainga. O ni tangata sa laulamu vale. Sa whaia le lalolangi. Sa inu le pia ai tapaa. O mea uma o tūlanga whapena. Na o fo ia Paulo. Ai ina wa suia le tangata Yesu. Wa tangata fou. Wa fou le olanga. Wa fou mea na te whaia. Wa fou mea uma. A wale fina ngalo le atua. Wa tato ilo wai whai to ale to e fio mai o Yesu. Wa lata le fio mai o Yesu. Ele to e au ngao na tato to e whata mala i o tato wolanga. Ele to e au ngao na tato to e whaia le lalolangi. O le lalolangi o tangata ngasala. O le lalolangi la le fei lafi mai le lalolangi e whato sina ngō fia i ate oe. A o le tangata i o wa maua, ma mau salilo na o langa mo le atua malon fina ngalo. Amen. Po oa mea tutupu mai oa mea whaalongo ai o talinga e tawau na o mai ai ate oe. Te le fefe. E te le to e fefe. Wa e mana o a te oti. Oti mo Yesu. Wa alwai tau nei. O le ua lata mai le ono. Le manu fe ai. E fai longa lo lima. Fai longa lo mwaulu. E talia ina la le ono. E le mawhai ona e aluato e fai sa whaatau. E le mawhai. Se ilonga awa e talia ina le ono. So a whaatanga le oina e alu e fai sa whaatau. A o tangata e o wa mawaa mo Yesu. Na te le talia ina ai se ono. Amen. Na te le talia ina ai se ono. Wa manu malo a ke riso i tutonu ya te ia. Le fai mai ale tusilea. Oka, o Paulo se tangata sawa. Se tangata mata utia. Le hanga o le amio yaso ia. Ile tua na i o Paulo. E fai mai, ina ua maua e Paulo ke riso. E fai ma li ma whaaola i lona o langa. Oka, matua suia ale tangata. Matua suia ele atua. Waleto e io. Waleto e mana o Paulo e au mai mea tuai lona o langa. Oti mea na ia te ia. Wa fato i lalo mea na ia te ia. Mea nao mea te Apollo. Le fanga, le au mai ai lunga te Apollo tam fai e faleanga ai lo tangata. Tam fai e fato i lalo ai lo tangata ke shano. A fai ala o e te vai ngofie. Na le sau o satani attack oe mai vai atu ai lava. Ai a fai e ma wa Yesu ma mausali Yesu i lo langa. E fiu al te Apollo enge mai lunga me le anga i lo langa. E te lenga wa ai ai sea. Ma mau tu mausali Yesu ya te oe. E selma na ia o lea tu suo fai tau atu iai. Fai mai na tala tu e Paulo lona o langa. Tau ma fai Paulo e fai loa atu tangata nei lona ma o si ai tu tonu ngā luenga le atua.
Le 𝚟𝚑𝚡 o Paulo I totono le finagalo le atua. Ae le ma osiosia. E te le ola I le whaolataga le atua. A whaia e te vai ngofie. Ma e solo muli ngofie. E le o yaila se Yesu ia te oi, I totono ia te oi. Na e te taa ma oi fafo Yesu. E le o moni Yesu I totono lo tangata. Pe ona ufai atu momoa e ese le iloa, ese le talia. O lo wiloa Yesu, o lo walu lea ma whea vea Yesu, I oe, wo o talia Yesu, wo o wiloa Yesu. A o lo wolanga, matua le fua ma ya se fua o Yesu. Matua le aima se fua, o fua na e iwa I te tono le 5 karatia. O e fua ma yailo wolanga. A lai mana o Yesu. Ia e fua mai ini fua e fia ai le atua. Oka li ia le ali. Fai mai na momolia e Paulo lona tangata tuai mea umana yai tauma fai tangata e ave Paulo le fale pui. Ai sea. Anga le anga inga Paulo na le tala inga finangalo le atua. Loto le anga ina Paulo. Le anga whapena le o langa le tato te ola. E loto le anga ina oe. E wa ai mai loli te Apollo wa le leila u whaasau ngai lunga le o le upenga ta whailangi ita. E ita te Apollo e te oe. E le mana o te Apollo ia manu malo ke riso le ilo wolanga. Mana o te Apollo ia saua te Apollo attack oi. Ai a whaia o e o le tangata moni. A Yesu. E le ma whaia na malue lo wolanga whale anganga. E le ma whaia na tō sina. Po o a whato sinanga mai al fili lo wolanga. A whaiwa e ma waa ma e mausali ya ke riso Yesu. O te ta watu ma o whaamalo si atu ya te oele nei tai au. Tu ma wai. Aua e te italoa teva. Italoa sinta mai mea ai whai atu wai le sunga le whawhenga e keva. Ai se a mea le inga e keva. E leo ma waa Yesu I lo loto. E leo tu mau Yesu ya te oe. O le staimi ua mau Yesu, o le taimi wa le ai se Yesu. O sina tama I taimi po a o le taimi na e sawa Yesu. Pe o tau po wa lea iana na oe whatantali whato a whaiawa. Ntou ilo le mena tupu ai tau pona. Le se mataala, le se poto, le se atamai, le se iloa le lei o le finangalo le atua. Ai se a whatamala. Sinta mai taimi ana whatamala ai a sau Yesu. Mai wa aila ia. Sau loa Yesu, wa fiu e manuo. Wa fiu e. Wa fiu e tau wala au. Wa tapuni e whaito. Tapuni e whaito to a Yesu. O te lei loa oe. E te fia iaila al mea nai. E sau noa mai a Yesu e te. Amen. E te fia whaalongo i sau noa ngana Yesu I lo wola. Ale wa a toa fia tau sanga o enga lue. O au mea umana e whaia malo wha maoni. O au se fulu wai e te lei whaapea na misi se fulu wai. Ale wa sau Yesu se tama e taimi alea. O te lei loa oe. Nā lua tuia le mea lo iai tau whai tangi au. Au me, ma lili vau o nifu. I se wa ila ia le mea le ua whai ma Yesu tatu e o ia. Ale ua leva na tatou ala langa ia Yesu. Aia, whai mai loa le. Whai mai loa le tusipa ia wa mai. Tau te o mai a te au I ofu wha maa moe. A o tau loto. Ua tau mua mao le maa. Amene. Amene iai lo loto tai au nei. E te sau ia te au. E te alu I le whale o le atua. E te alanga I le vi inga o le atua. E te pese vi inga o le atua. E whai mai le atua. E te le o sa ili mai a. E te le o maua. Ai sea. E anga nai te sau I o la ngutu. E te le o sau I lo loto. Amen. Amene. Amene iai lo loto tai au nei. Langa lai mana o mia le atua.
le tangata sa ili atu ia te ia ile nganga ma le whaamaoni. Whaamaoni la lo lotu so se mea ia e whaamaoni. Whaamaoni tu tono lo wainga, whaamaoni tu tono lo whanwhainga luenga, whaamaoni. I le mele wa sawa i nei e whaile ngaluenga le ale atua. E leo sa ngaluenga le tangata. O le ngaluenga le atua. Tu iai lo tato se lau pasene, tu iai lo tato wato toa, tu iai lo tangata. E whape nā o na ngalue mai aile atua i ate oi. E whai mai na ofo. Ofo ia Paulo. Si tamai tai miana. Whaasoa tu ai leo langa o Paulo. I to tono le kalesia lea. Oi. Ai toi sau le si taimi wale ai. Wa ese le mea wa tapua i e tangata. Wa tau wa aila i ai. Meana ese le maa nei au le tusi nei. Tusi nei e toi tatala i lo tangata. Lo tangata anga salama lo tangata i le lea. Lo tangata palapala. Lo tangata na e whaia le lalo langi. Ai, au mai lo Yesu e wha. Wha fio Yesu i lo loto. Wha fio Yesu. E te leto e tau talai ni mea wha vai vai. E leto e pua ina mai ai i lo fofonga ni mea e solo muli ai tua leo langa o le isi tangata. Tau ma whai ona e ave se upu wha maa losi. Move forward. Don't move back. Awa te alu tua, awa te anga i tua. Anga i luma. Anga o luma la i lewa 𝚘𝚘𝚎𝚅 i le tua. Ma ye ofo tangata o ia Paulo. E ofo le toi foi mai o Paulo le kalesia le ua. Wa ese ia le atua le o tapua ia tangata ia. Waiva aila ia. E a inga ma le whanau le atua ne tai au. Pa ai. Po le a se tala inga e sawi lo fale a e whaalongo atu e ese lona. Mea na ele lei ai lo malama lama le lei i le whainga le whai upu, ma le winga le whai upu, ma le tāua le whai upu le a mai. Le anga e sau le tangata, au mai luma, a o tua le whaavaa. E te leo mauala le tua le whaavaa. E te tau ona e loa tua le whaavaa. Wala e sau tangata au mai luma le whaavaa le i luma. A o tua le whaavaa. E te leo loa atu. E te leo loa atu tua le whaavaa. O tua le whaavaa. La iai se mea matau tia i lo wolanga. La e whai mai le atua. Whai loa. Whaali. Aua te fefe. Aua te matau. Whaali le upua le atua. Whai loa le mea moni. O le upua le atua ele a feifeia. Ele a feifeia le upua le atua. E whanga sao a le upua le atua le tangata. Le whalongo, le ustai, le whai al whinangalo le atua. E le whaalo aloha le upua le atua. A saula le tangata e a mai se tala inga se ia te oi. A lewa e loa le upua le atua. E a whamaya, anatema. Tango e anatema. Tango e whai ai. Silipe e alu malau tala inga na. One e te fo ima i malau tala inga na. Le anga i le mana o ai e suri. Te teo mai a te au i luma. A o tua. La e te mana na au ave au e toso au i oi. Le mea la. Toso atu au i oi. Ile mol maua i ova pole lotu, pole ale lotu. A e malama lama nei a keriso. Te leto e sise. E leto e fa sise ina o e se tangata. Wau foi la uwa fa malama lama mai e le atua i lo loto. Tūlanga uma o tu tonu o lona fina ngalo malana 𝚘𝚎𝚎𝚅. Apa, o Paulo. Na ave tangata i le fale pui pui ona o le loto le anga. O le loto ele lea. O le pala pala. Wala to te le maua le mele maua e Paulo.
E le tai o na lato maua le mea le e na nau iai Paulo le anga o Paulo o le ipu filifilia le atua. O le tangata na tusi a ao iai fofonga o le atua. Lea. Lea wa fai atu le atua ia Paulo e alo e avela na fe au. Alo e tā lai di tala le. Ai tā lai atu foi Paulo. Lai tā lai atu le mea sao. Ai ese a mea ngai ai loto mfina ngalo tangata. Amen. Ese ale mea la e le fifa longo tangata ia Paulo. E le fifa longo. Mea tonu ana na lai ana o ave Paulo le fai pui. Esa ia. Sa iai le atua ia Paulo. I le fale pui. O sai ai Paulo masila i tonu le fale pui na. Na tatala le atua ia fili au. Fili u a mea. Sa no ai o la lima ma o la vai. Ai sea. Wasi la fia le atua o la na tangata na ia fili. O le tangata na ia tusili. Ao ia e faiala na ngarue. Ale o tamo fai tangata o lai. E toso le fale pui ma fale anga ina. E vai le mata o tio. O ngaluenga le atua i lo o langa malo uia fo i o langa ia tatou maua le upo le atua ia mausalima fa atua lo tangata i le upo le atua au e te pei o kalatia e fai lo atu e Paulo mea uma ia i la atou ai o mai le sas mole ai wa e se ale kalesia laua au na mai ai ai sea o le anga mo moli atu ai Paulo le fe au ia Keriso Yesu ai se lava loto tangata se ale mea la ene ai loto tangata ele fifa longo ele fianga wai ai le se upo Paulo o le upo le atua ele se upo Paulo o Paulo ai ana ole na o se au na e fai al fina ngalo le atua ai leo se upu a Paulo. Pei foi o tātou. E leo se tātou upu. O le upu a le atua le tātou te o mai. E whao ngai na i o tātou o langa. E mo moli le fe aua le atua. Tau lava na longo pui ali i atu le upu a le atua. I loto mo fina ngalo ana whanau. Ai pule ale tangata ia. A fia talia le upu a le atua. Talia. Ale ai. Yeah, it's up to you. What is tama pole asa na ia tam fainga le nei tai au le matus. Ya, viene tu le mega wa pule ko se fulu minuti. Mo hota ku kemi ya viene tu fa sta chinar metau. Ya, o foi ku kinga yo longa tau sarta pena ya. Ya. Tau mai foi chinar ya ti ku masan. O foi ele ngau ko ingo ko malo Paulo e ia me lenga ngau ile loko te malo pe tau fa tala China la ngau Paulo foi le ia ka wa ku au so ma ka o publicaria ma fa loa ko Paulo le mela i loko le me manga o me fina ngalo ile ku lo foi Paulo le stangata fili me tangata penga au mai tangata ma fa ku lai mai lonko fina o Paulo tangata sa pe ia kau fam tala China o Paulo tangata pe foi o kako o langa pe o malo langa o Paulo kako o langa fe foi ai fa me misa loko leanga kuinga ngau me nga sa fai e Paulo na ave fa pui aya na kuria le mana o le ngang pa ia amen ai nga fili le ngang pa fili le atua 𝚘𝚙𝚢𝚑 makeriso ele fili en kanaka amen praise God ai nga o suia le olanga Paulo ke minga suia mai apo po ya ku me kwa wa ese ku ya me ko ulu aku ya me sala lau aku ya me ai ku lai me ya ku lai me yo tangata fo amen ma vai me koi fa o fa fo winga me uma menga i kamaro Paulo aranga ngo ko ingo kamaro e ngau Paulo e ka uma ya kaku
Inga ia kako wola i me ngore alofa tu noa. Io kako roa alofa. Io kako. Langa fu paulo le skaka nga alofa isis. O kaka nga ingo au ngane tua. Sa fa so sa fasi paulo kaka au ngane tua. Kala ia ku kala le ia paulo fasi. Nenga le nga o paulo fa pipu isa. O le langa foi le langa fa ma volunga. Le langa fa sa usili. O le langa foi le ika ngo fie. Nenga le nga o tamaloa. Ai ngo suia la le langa paulo fai matanga te fou. Mai paulo wa vai me toi fa uta wa fa fo winga me uma. Anga ia se me le nga o kamaro paulo e ka uma. Ngai ka ko wolai. Ia ka ko loa lo fa. Aisha, lang foi logo sabla unha i langa la sa olai. Le la ma fa paulo le ka ko olai i kanga. Ele ka ko olai au so. Ele ka ko olai i la ko uma ko uma karesia. Ano sa ko malo paulo ma e ka uma ma fa i lo aku. Au yo ka ko olai, ai yo ka ko olai le lofa. Yo ka ko lofa. A fa e kele ya lofa. O ka uma lofa. A fa sa ikaika o ka wa vese nga me a fa sa fa u ke lo kemi o me ya le ma po le vese me ka ko el tala masangi le vinge mo la manga onga le tua o ngi o ka ko fa pe le yo o ko kong la o le tua ai ko kong o ka ko kilo o fa ka ko kilo e ke fivo ke fa me ke o le ko kong no la na yari ai fa o fafo ai lo ai oi e lei lo oi se me la lafi ko kong ke fiwe ko kausa ap mai me lai ko kong e le mfenga lo ai se lo ngai ali mai fafo kai lo oi e se ma ngai yo o ni ka me le manga o paulo ka mai yo ka ko lo o le lo fa mai ka ko manguia manga o nga paulo ye veka ko ka manguia ke lo e sa mo a fa fo mai fo le tae ya. It's a good news for us, for my family. Yoi, wa fa pe o ki kango ka wa ai le nga ki la lo me ngore sa o alta la a wongi e ka mo fa ye ke lo si pe ka lo mai o si ele ka wa a wi e ka mo fa se lo mai o si pe o fa e lo si po fa pe i Amen. ai le lo ai o ele ku tau fai e loa o ele kua. Mai e loa le kua. Au i kau fai e fai au mea i loa mei o e kangaka. Ma kau fai e fai au mea i loa mei o kangaka. Se maa rio fifi au lale. Kele pa pole pe i loa ui kaka au mea ka au e kia ui e loa o ele kua. La lao ngā kau kia mai e fai mau mea kele mkaku ua kau ke ala langa. E le i loa kaka o ele kua. Au i o kaka ua kau fai e wha kupu kaka ma kau fai i a ola le kaka. Ai lo mai le ku ngaka mai lo fu le ku kan foi e lo ka ko le ku mai e lo le ku ka u ngari o ngaka ku ke fai amen e ser maria mo tanga ta o la mga o ngaka ma lo paulo mo ka mo paulo mori mai mo ka ko io ko lo o le lofa mai io ko vola de manguia la o mga o po ya ka ko ka manguia ka ko fa manguia amen e manguia o manguia be yo fa manguia fa me ai alu ke manguia ai foi mai ke manguia be ke alu ko lo fare ke manguia be ke o se fa mo lo fare ke manguia so se me ke fa me vole ka wa ile a wa ke musu se me le fa moses e lo o nganga ke fa ya la ngai lo o yo o nganga mai lo o yo me fa me ai lo mai le o le ku fa se me le ke lo o fa e lo o le ku e wongi e fai kilo manga kala le fai e se mai se fe o mo ko ruara le ko anga yo ki ngai e fai me ai e kausi e o onga no fai mai ko kong me ngara ni o fai ku e fai me ko kong fa ari fa fu wa ke fi we fe mai o se le fa fu a ko kong no e loa o i me le ko kong no mai fa fu e mai lo fa fu me le kong lo e tangata e ke fiu ke fai mai o le ilo fa fa ko kongu le
Se o le akua ai o konga o le akua ke lo konga ka ki le fa wa wa ka fa le konga mai me le fa fo lo le ka ka me ngala ngofo kong e lo ni va ya so me la va ya so fa tai le tu fa tai lo ko me vre ale o kan ngo fa pe God's time yo le tua o ke fa mo se kai me ka la ngai o ke fa mo so kai ki ka mo fa i se me fa mo ye kai yo le tua ki fa pu le tua ki au mai me i le taimi e fina ngalo i le kua kusa mar fina ngalo le kua i lava ya so uma sa minga le sa I have a testimony for us it's good for you me ngo mo kaka e ola ala i loa e le me it's a plan la ye le plan le kua la for ma yo kua me nga ka wai ngalu e oi pungo wa oi awa ki pole fo kanaka po ka kala fe me yo kala po ka kala muru mai oi po ka ba ya paulo me nga ve paulo nga ve fa pui nga kele kala haka nga ma kwa yo sia nga fa kala nga ka kalo al me paulo fa ke nga ve paulo masila mai fa ya kanaka muy me kele kala nga mo paulo ka sa wa o ka sa fa kanaka ara o sau ko se o le langa suio nga tol menga le ku se mesis ai ka o ka ko wola ye se me suio ka ko wola le va pega ka ko ngo ka ko mai lunga i ka ke vala au ku ka ai le se me suia e ka ka ngai lo ka ko wola le ka ko ke ala langa lunga i o la suio ka ko wola pe ka se me sui langa e ka o lu mo le ku le langa suia ma me sui ele ka o ile kuel lo sa ke mo fo lo I me fa so me sa lo le ke fa so ai alu lo wanga ese me ola lo wanga ese me ke ola I amen la no me ke ola ko lo wanga me ke sa fa lo I ese manga la fo nga ka lo wanga ke lo ka mi makinga yo e o ka fa le kongu o kinga fa le kongu o ka ko ka leanga awo yo ka ko mangaku so ka ko ele mes ka ko leanga ai mangaku ele kai me suya yo ele ku a ola sa le ku ai fa lon kara ile ku suya ai fa lon ka ve ke ma suya awo ngalo ya on ka mo ile ku ya suya ele ku ele so lo ko fa ya o fa ya kia amen e kai me ke fa lon ka e kai me ke fa lon ka ile ku mo le ska ile ku on tango mai le ku ke la ngonga le musu mai le ku mele le fare kong e lo vai asora ngo mungi o ka se le le tu o wan for fingal runga mor fingal runga vidi ke lo fa te ke mangar ka valeria amerika vale le ka mo vo ko le ka vale ke ye o ko lo fa o le va mo ko anga ke lo mai lo le corlo o le lava mo con come cava che le chi e ngai lo le misla fiere corlo o ve corlo finge a co me franga cava le cau mo con le fe cau mo con le cava ka kia e lo ma ka kia le tu samo Selma yo kuspa ya menga fa ko ya ke samo wa au me fai ngu pungo wa o fa ya o me lo fale malo wa inga la me wa fa ko le tu ke fai pungo wa o fai e lo fa ari me lo finir ka vale me tan ka vale me ka fa o kere masangi ai I wala fana a fe mero a fi a fa ali me la ka vale fa ku fer ka ka ya meri fe meri ko ya meri fa ku meri mai ma ka vale ngale ku si mo lo ma fa ku meri o ke ma ka vale le straight through wa ya meri kero ka nyo le tu a o nga lua mai le tu me le ma o lo ko fa le tu fa ma le ku me le ma o lo amen
Ke loa ngau whai akula kalale kengi na kei runga le gai. Aku Mary, I want that car. Aku Mary ma aka whai mai. Dad, ke mga ka vale. Na vale kala mai. Aku ke mga ka vale. Straight away, yeah. Okay, nala aku ka vale ma oi. V6 o le Ford Explorer. 4 war ka vale. Okay, ele yenga unyo mafofonga fa pepe ya. Ake roi. Esok longo ke yo marinyo roi mas. Yo sa ngo mar kengena matale la ba kuma ka vale. Eu longo aku lore leor kinga la vala au mai ku. Mai le ai, ave ka vale nga mar se seu. Ke roi, bala vanga kala kau mai ke bo mo war ka vale. Sa mo nyanga le tua. Le se kupe. Amen. Ai mas me ka singa ave ni ka vale. Wa mai o ma fa pe se fa tai le tua. Na makua I loa le loko le akua. E lo kangi o malingo le maka ko o sa ka ko sa fale so ta kinga. E ser maka ki le le tua. Ya. So wat fale la fa le loko al kinga fa. Ya, o sa fa nga minga ka to kau. Kau se me ka ka. Ke ronga makeni ma o kui mau ka vare ka hu o kulo foi makeni le la ko mori ku ka vare sorry tai lo to le tu fa le tu fa tai we fa ye me shidi mo ma we fa ye me shidi sa o a o le me ke fa ye kulis e ko ka kala me le tu le shime la ngoro ri ma le fa ko e ko ko ka ri e le fa nga ku e u mai ke loi e ser manga ia mo meole me ngale ngu fa ko kinga ke loi la nga le fai ya so uma le la wingo le wo kali mai angan menga ma fo fa ye la ku lo fale le ya fe o nga so uma ma la lu le la ale wo kali mai e un ngoa ma se me nga lo se kupe kas e la kala ngonga ko chinale fe mai e alwa fe au e fai de pepo la ka va liu la ship ya o afelo ka fa o fa fi kai le tu o fa mangui e kinga fa mangui e la tama o Mary le ngol keni a fa fon me foi Mary. I'm so proud of the car. Parce que le ala kalo Mary ke mo so kinga mo ainga mo fa nga wi sanga fa mo wi ke le ko ya ke mo fa nga Mary ngo fo ka le wis au ke le masang ya me ke le masang fo so kinga a fa fai a mai ka vale e lua ka vale vai fa mo nga le ko pa nga ke lo ko me la si la me ile tu ele se vai me le ko ya ke po anga me le ngo fai po anga si me pa wal me la se va me lo ko po sa lo ko fai se me amen me nga ka u sa mo o tu pe le va pe o fa ya ku se a wole me fa winga la lo le ko fa ka ima nga fa nga kia ile tu ngolo ma ka kia la ngolo ma ka kia le wo e ka ku fa pengi o lo le le ka ku le o lo nga mamalu fa mamalu e ka ku amen ale ile tu mo ka ke le pengi ale fu le tu ma ke le sa fa ale ngalo pe ya o fa ya ko lo se ngalo mo sa ka bo se loku. It's not about church. E la se loko kako whaia ngai mea. E wala ngo kako whaia ngai mea. Onga o le kaukua inga o le atua malong whina. Ese kaukua, ese whainga. Onga ngā lua mai manga ioi mai le atua longa kaimi se mea mga oi le kua ya oi. Te roi. E kilo mua le kua kongo lo loko po whape i lo loko. Po au mea nga whai po le lenga whai ia mea. Amen. Ke lo le lo whaia kusa moa. O lo fara se fara a fea kanaka. Amen. Le fa fonga me o ngane tua. E sa aku ma fa mangui e ya ma u fa mangui e ma fa ngau. Pe nga ma ua a fa mungyanga le ku le ma vai.
Amen. Pea o whai aku lo koe fo ilo koe fo o raka mai. Ma koe ka kia le whare o le koe ko whaasafo mai koe whinga runga. E kei lo enga o koe whaakua o le tua ma me se o mele kua o mai ngai. Koe a mai le tua lo malo si o koe whaapele. Mele kua mi masinga runga mai le kua koe whaafo ia o le koe le kua runga. Mea o whai aku kai mua sola ngai o la unga runga ke usua pesenga kai mea kere longa runga i a e maunga hei foi vang. Amen. A lily of the valley. Okay, ha e lunga okay foi da lo. Sau man kai o marantai e halu lunga i Potney Town Centre. Inga ua koukanga i e da wala e halu da lo e halu lunga. Ale halu pasi e le maru e le mu pasi. E sea komikia onga ngai kua. Ora kalanga fai le tu. Ke lo ngi yo lo ke ua e soma. A vera ye o ma ko sa ma fa hawa ma ko. Ke lo e kau mu mangia. Ma la mariska e o kala le fai le ku. Au kuai nang si ya ke fo yo va au ya ke kau ko o ofisa fa vera pas. Bo kuai. Ke lo ke la ku ma pas ma pe ngi ta ya. O ku ma pasi mo already ma la ko punga ko wan ma wan me fe ma wan kan pick up ka me ki fa tai le tua e fa lao le tua ma fa ki ria le tua me uma a fie le ko e ki e la on fie le ko yo wala ma fie le ko e ki yo me fai a me le fa porque fa ya ko fie le ko o kako uma e lofa ye le ko kako uma e fie ye le ko ai a on malere lo ko le ko ye me fai amen o ka ale ko si o no fa ya sa o e ke fiwe ke la fi la ro nga o ya wonge lo mai o kawale ko si malia a o lunga lunga ka wa loa tu ngoa o ia se se me ala ke ngalu ai ma ko le ko ma fu ko mi so ma tu tai ma ngai au nga a ke lo la ke pu ngoa o ia ai wo fa pe po fe se me wo o ye ngai lo ke lo la kala fa le tu ke pu ngoa i me nga fa wo ma wo ma kinga ma ke ngalu lue le menga ku ai ma uele ku ma ke ngalu lue fai ngu ya nga le ku amen le ma dia le ku sa ma ko vi inga o fu le ku ma la e le ku lo vi inga ka uanga o la o nga la o ema na fai ka u inga ya ma wo lu ai se la vi inga le tu ma la e le ku se la e makanga o fienga e fa ofo ile tua nga e fa ula ile tua ma fa pale ile tua i lo leo ma so leo vi ile tua ya o se kala nga le lawa ma ka uri mainga ngele le Ford Explorer V6 ya le lawa fe kau le ma shakinga yo me alo fa nga le la fa ma shakinga se tau le le mo la shakinga nga me alo fa urkinga i sa unila ye o la me alo fa ya ai e fa nga ya la me alo fa awa le ka vale kinga la mo se ya mo ko se ya la senger kinga ya artina ko la mo ko singa fa po mo marka ke ya anche lo ya ole ma fa songa ri ya so vi ya le tu sala umi fo le kiki o umi ski yo volema fainga ka o fili nga fa tai le tu sa mo yo anche mai si la menita au la fo se upo la fo se tala la se ngana vole tau lau fa fonga la fo fonga va la fo nu le aina ai matua tu na ya tu sa mo lo watu pele o no ngo ma lo e fai ni fa so yo so na ia se nganga le ke la ngol kara ku spa ia se mare pero nia ka ko po le tu e lo kasi le nganga ke fa o la inga ya e o ye ange wa fe ma fe o le lang ke vai kasi le nganga e a fe ma fe ange o le lang o ngol ngia nganga ko o ngai fa so e le ma sal e le ka make
o la ia nganga la mangi o la kuloko lau fa pe fo la kuloko a fa fo ile ke la ma fa fo ma ni ta e fa uma ka kum ka a fa fo ngaki ko ko ngolo mo ngo tanga mai pe yang o fa yes wa tanga mai yes pa o sna ka ma ia amen lo le msi le fiel ma ku ainga me le wa kene nga ma liwa nga yo so mo ko fa finge mo ngi mo ma e ke roi au le ia uriel tau sanga fo o lo ngo manga onga nga le ku le ku ia uriel tau sanga fo amen ko fa o popo mangis ka sanga ma ko uriel ni entoni ka sanga amen aisha la ngo le tuole tu ma yo ki mo wa aquilo mo kwa fulu ma se le ko le me se fala o ke ngua fala o e fai poku nga ko kelo ko nga ngua e vola wori e ku mai fa fo ile e fai la ko fala o fai poku nga alla to le lo ka se fulu ka se fulu lima fala nga nga mai ka nga ingu le ai ma se me ka so ke ngua la pisi uma aku le tu ngi me mai e ka nga fa au fai ma au wala wa fa inga kingo aku le tu ya mo ko fia finga ruanga amen ake lo ka mo le tu venga ki polo aku ki ngar ki polo ale no va pa wala le vai le ke fia we ngor ki polo yo ar ki polo aku ko vai vela o vingu ke roi o ngale nga eso mo le tu mai tai peres mo aleluia me kinga e we tai peres pa ku tai peres ale wa ese le ku ale ko ave o le ku finga ruanga amen ya me ngai ponga ki nga vai nga me ke poli nga me e pa wa yo me nga fa hinga ki mo kwa male le kwa ki lingi uma le tu amen le ngai ya ki polo e ingu vai vela ai wingu ya so uma every day le kele fa ka ki polo lo ka nga va ku fa penga ya a fenga ke mo we mainga ale ka fa ku mo lo ki polo sa ki polo ku ko lo fane kasi ki polo ku ko ngori pu vai vela pe fa punga le ki vai vela tau ki polo pulo pe ki polo la vanga ngu ke fo fo mangu e le fa ku la fo every day aso a ko ke ngwingwa ke roi a longa ki lingi o kamanga fa ya ko le ko yengi fo la o ko manga mia amen ya or ka ko ka punga ngi yaso ya ai fo yo nga ki ko lo mwenga ya lo fa ngene tu pa ya ku le alfa maro le tu ya e ku kusa o le kingo mai e kusa mo kingo mai ai ngor fa ko ile tu mar ka ko le tu ma le uska ile ku amen ma le maka ile ku fefe ile ku o ke o le fefe ile ku amen me ka ke o lo fo ya ka ku fefe ile ku le ku ka ki o ke fa ka alo fo le ska mi fa pe na e ko fa ko kuri fo kaao fa ngei ko kuri oh ya fe le ko lu va ma ya ku le ma ku only one you are the only one aleluia ia fa stato talo lo ma tu ni taiao ia vi ia pe o lo ma tu le ma tu lo le io o so sia ma tama ai ngo me ba ma tu tala wa ma tu pule ia o ma tu tala no ni se me lilo ya cho que si la fia me o maletu e le lilo wi lo ina o ma tu awana i tau ma faina ia lo i ma tu e tanga ai e loa i mātou so se taimi ma i o mātou i loa foi oele le atua mātou talo whamunia sa moa so mātou atunu pero ai umai lantou e sai lungo nei por kalama o talo pa iatu pa iane pa ifo awang le leia le lau whamalo longa ta foi e se tasi e mai o whalongo longo ma mata le rie ai se ua manuia lo na roto le rie whamanuia alo foi matua so matu tamata tai sa mo le ie ma fainga malo le kapeneta talo le ie ave ie ma fa le lei ma le loto le lei mato talo e fa ta mo e por kalama ma fu fuanga so matu watu na ia manui ai so matu watu talo foi le tu le fili mana awro tau mo fai pe fa le anga le malo o talo ya cho ele ie fa le o ngaina le mano lo swafa Yesu Kristo
Mātou talo whamanuia au nei so se whata whai taulanga le rie. Whamanuia le nei whale ma nei po kalame le rie wa tā lai ei lo whina ngalo. Whamanuia I ta māma tina whanau e o whaasoa I lo upulo mātou atua. Whamanuia I tina malawo le lalo langi wa tā pena mo le asao tina I le nei wa yasu. Tā penanga ma mea le atua whaau ma whaamanuia oe le rie. O ia se aso sa fia le nei a sao le amantu wauria. O se aso sa manuia le ia mai ante oe. Ona oe le atua wa matu wole ma wala awa tuai. Fa manuia fo I se tina ia Mary Mason tina I le nei tae ono fa manuianga. Vi ia o Yesu ono lo suafa. Amen. Amen. Alleluia. Ya, ia le ni. Ya, ole por kalamena sa mo le nei tae au. Ya. Familia Yesus. Shalom. Shalom. Bye bye.